dufite abantu benshi dufata nk'intwari, abenshi banditse amateka. Twavuga ko amazina bubatse abagaburira umunsi ku wundi. Even niyo yakirwa yicaye akamara icyumweru adakora, ndetse n'imyaka n'imyaka ishobora kumutunga bitewe n'izina aba yaranditseho. Aba bantu bafite aho bakomoka, bafite imiryango yabo, bafite n'ibihugu batuyemo. Ibyo bihugu byinjiza amafaranga menshi atagira ingano. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bifite uruganda rwa sinema ruproducinga amafilimi meza kandi rwinjiza amafaranga menshi atagira ingano mu isi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Iyi channel yitwa Rukezo, tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye mu mafilimi, tukakubwira filimi bakinnye uburyo utazizi byagufasha kuzireba, tukakubwira n'utundi tuntu tw'ubwenge ku baselebrity bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanda subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire tureba ibihugu 10 bikomeye ku isi bifite inganda za sinema zinjiza amafaranga menshi ku isi. Igihugu dusanga ku mwanya wa mbere ni igihugu cya USA. Twavuga ko ari izingiro ry'amafilimi yose tureba. Bafite agace kitwa Hollywood, niko gace kabamo abasitari benshi, abakinnyi ba filimi. Igihe uvuze filimi muri USA, abantu benshi bumva Hollywood. Aka ni agace kagafashe mu isi baproducinga amafilimi agiye atandukanye kandi akundwa n'abantu benshi ku isi. Ibi bikaba bituma binjiza amafaranga n'amafaranga atagira ingano, bigatuma igihugu cya USA kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite sinema irenze ku isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bollywood. Iyi ni iy'Abahinde. Niyo mpamvu Ubuhinde bihita buza ku mwanya wa kabiri ibihugu bifite sinema iteye imbere ku isi, bitewe n'abasitari bavukamo. Mu Buhinde nicyo gihugu kivukamo abasitari benshi bakina filimi ku isi. Usanga abantu bakina filimi mu gihugu cy'Ubuhinde baba bazwi cyane ku isi bitewe na audience y'abantu. Uretse na audience y'abantu, abakinnyi b'Ubuhinde baba bakunzwe cyane. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga igihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cy'Abongereza, United Kingdom. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Abayapani. Sinema y'Abayapani iri gutera imbere ku isi bitewe n'amafaranga menshi iri kwinjiza mu gihugu. Ku mwanya wa 6 turasanga filimi zikunzwe cyane, filimi z'Abanyakoreya, South Korea, Korea y'Amajyepfo. Iki gihugu nacyo gifite abasitari benshi bakina amafilimi, bigatuma iki gihugu cyinjiza amafaranga menshi atagira ingano ava muri sinema. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Abafaransa. Abafaransa ni igihugu nacyo kiri kuzamuka muri sinema muri ino myaka tugezemo. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Abadage. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Abanya-Espanye. Espanye nayo iri kugenda ica uduhigo bitewe n'amafilimi menshi iri kugenda ikora, igiye akundwa n'abantu benshi batagira ingano. Twavuga nka La Casa de Papel, yamaze imyaka 2 ariyo filimi ya mbere ikunzwe ku isi. Ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Mexique. Abakinnyi ba filimi bo muri Mexique nabo batangiye kwigara imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga bifitiye mu gukina filimi. Abanya-Mexique bari kwikora utuntu twabo bituje. Wakoze kureba iki kiganiro. Hamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.